bas. Ayak içine kırarız. Ayak içine sen. Çevireceğiz. Çevireceğiz. O bir bol gruplarımız hastayız. Bol gruplarımız solda break salmamız. Birine bir kadar alma bas. Boyun altları çattığını deneyimizde çattığılarınızı söyleyeyim. Birinci çattığımızda bastan ayakta edin çattığılarını sayarız. Birinci bastan koldu yerine koyarız. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Çattığımızı ilk kavuşturarız. Koldu ilk kavuşturarız. Altına beraber. 1, 2, arkaya 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Çattığımızı kol kavuşturarız. Kol sozarız. Kosarız. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Kolu alta sozarız. Sol koldan basayız. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Doktor
Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы баскетбол ойыны. Пас беру әдіс тәсілдерін үйрену. Бәріне сабақ түсінді ме? Иә. Үйге жаттығуымыз бүгінгі өткен әдіс тәсілдерді кеуде тұсынан жоғарыдан төменден берген пас беру әдістерін қайталап келеміз. Сынып